Obi enim de nti anansi ye afi emu de ewudie koso ewo man because odwen ho a wonte ase odo say ewo mu say afi etwetwam nyina no nipa dodo na ahwere wo mo kra enkwa de nanso so kwan a womonam so de ehwere wo mo kra enkwa no nansi ntem ya na se afi mu de no ewudie se nipa eku ne yonku nipa na se nipa edi ewo no edo so bebre eno na agi nipa dodo na ekra edi efri wo mo ensem enkane de ne nim senke ye ka kwanhia ene de ekeka ehu enso so this time around there say enye se obi na ebe kwakwakowo obi se kan because also wo je ne girl wo je ne boy anase bibia na chese obi na eku obi ede akwakwakwaji sikaduro anase wo de ekwakwakoye eye ne hu eye na ene de ya me no wo ekase ye de ni ekokopie mo ewo Kumase ye oboase a arwawosem a efri wo ede eba eyese akwada wadi infinhia emienu ene da yi wo yira kakra na ne yira ni mu no afa abusuafo ne adofo ti wo mu gu monten so ekoye se wo mo ehwehwe akwada yi no ekowie eche na chese wo ko hu ya na akwada yi eda gata mu na gata wo damu no enso no wo mo ekokoyi no na wo mo ehwehwemu afifi mu ehwe ya na chese akwada yi sebio ne tachrema yetwa ede efri wo no ena ama wo mo edwen se akwada na yira wo yira ye no ne sese ne tachrema eni wo no chese nipa bonfo no efa no anase wo mo ekunu ede no ekokoje eye sikadura na se Rachel's yi ebi na ebusuafo ensem yi se de esi efa epiemu eno no na chese akwada a wadi 2 years no wo ye nuanu muslimi fo yi ebia a na chese wo mo echire mu a na wo mo ewofie maame no akwada ne maame ene ne papa de wo mo ko moxa na wo mo kwakobo mpaye enti according to Abdul Muhammad ono ene ye relative of akwala na wo no wo de ensem no etu dwa na wo chire mu esem be anajofa no emu ekwakobo no nsia no wo mo light woman kanya no eko off edumu ye kakra brankane anu edum ye na je se nipa bonfo no wono so no opekwan anase wo duedue mu ahwehwe mu ahunu kwan a wono so ebefa so emiti eye ne tagata na se wanya de wope enti brankane anu edum ye no eche anche bia sa just some few minutes bi obetimi aka se be 5 to 10 minutes ena nkane anu esan so eba back na nkane anu eba back na che se akwada wadi mfinhia mienu na wo mo enhu no enti sata na papa ne maame no komo sa nko bompa ye enti ene wo mo eka kira wo mo se sei ena esie wo baba no enya de ese ye hu no ene ntese wo mo ti wo mo hu egu monten so eye wo ma dwen se wo mo hwehwe akwada yi wo mo hwehwe akwada yi hwehwe ya fe no mo hu ntie ma ababubu okrampo eba ya enesa ema wo mo yo ma dwen se ene echese wo mo enhu wo mo eba no krampo de ene se wo mo nim de wo be ye bia because o ma ye search ne de hu nya wo se wo mo ye nyina se wo mo hu no de a na ene na chese obi ena aye den afa eye akwada no ede eko na eno na chese ye obi dumfo bi ebebebo amane ese ye hu akwada bi a chese woda gatamu na eno na chese omo bo amane ne empanifo ne abusuafo dimirika ye o majense ne omo okọ no makwa akohwe gata kura akwada no eye den edemwo na wo ma hwese eye wo mo de hye no anase wo mo eba no a na omkoko piemu no to dia surprise na chese eye wo mo baba no na wawu a woda gata nim na chese abusuafo arekopa eye asefem se de emfonyi no eda screen no eso eno no na chese ye Abdul no etwemu a wo mo kokoshe ye wo mo fefe akwada no na chese wo mo se akwada ne techrema ne techrema no yecha ede efri ho no na chese ama wo mo esusu se akwada no anase wo mo ebaba no ye de no akwakoye nyankoma de anase obi etwa ye se de be ya wo de ebekwakonya eye nisika na ebusuafo ansa na metwa ensem no eso no mekai mo esem
Ochade Herbal Center and so yasema ye di adwumadi no eba so mo ochade ese yare biara etete wo ha wo say ye gonorrhea syphilis oba candidiasis wa himfi ho eho enka wo hono enyenyenyenyenyenyenye awo na wo pe na wonya bianu ntino ene chese empotem wo ye fra uboni o se aha da bisa edin yentimi emfa ma wo da biara eda eno nti ochade ese tutumika na ene fa ne number e wo screen no eso na ene no entwetwe nkomo na bra na so ye eso eho no na ayaresa enye wodia sente hyewa yare asman so hawo ne diabetes hawo dia eno de wotene te enti fa ne number na ene no entwetwe eye enkomo na ebusuafo ye toa ensem no eso eno na je se ebusuafo yi kwa ya nkokọ hwe wo mo eba no na wo nkohu se ye twa ne katama na eno ene ma wo mo ehunu se we die eye wo bi na chese wo ye na adwen se wo baba ba chi akwada na nkasa de no akwa ye se nyankoma de no enti kanea ndum na edum ye just for some few minutes penal just 5 to 10 minutes no na ebetimi aba se enye ECG for na edum no na emom nipa bonfo no wo mo na hyeda ekokọ ye bibi wo homa no ho na wo mo edudum nkanea no se de be ya wo mo benya kwan de afa akwada na ebusuafo ara wo se ma efri oboase amede baba besomo eno na chese ama eja dodo na ayemhwehye ene arewo ene ejajo se ade bio eden na wo man Ghana se ye komu ana den na se nipa wo oman Ghana mu wo mode wo mu ehyimu mana kwa yesa asede yemfa yenye se yeni san obi ada bi yeni nsan obi ana so kame kwa yese awo wo mode wo mu ho aba bagimu wo mayi mu no ena masa no ma we nyina doso because fine yeti ye mayi mu no wudie yi ebi ekoso yenim ekoso ye beka se ye Ghana fo ya na se ye bibifo ye bi na edi bonefosem by se sa awudie no mu se nu bi no die ade bi wo hono mu a ye make it a fact and as ye make it a normal straight ade bi wo hono mu a ekoso yenim say yes ekoso but to the extent of say ebe ye normal ebe kan ye ho ye daily activities ho de enya de a na che say ye hunu bi ana say enya de say ekoso esa ede ewo emaye enti amadodo na hunu say say no ye hwe na ye nyin hwehwemu na ye wo mo te wo mayi mu a wo mo nkrata asem enkoyie no ye nsamfa wo mo enko wo mo ekromo eba because awudie no ye adults ena nipa no wo chi no mpo no na wo ka che say ya na empeni fo beka say wo mo ena ma bone no edoso ye di ye bone edada enti no wo mo ko na so ye bone no ekoso na ehu se ne ye nkrofo ena edi ye bone no abusuafo de ekoso wo mayi mu wonso wadwenche fa ho enesen asemi for wasem ana wadwenche fa ho ebebetu edwa otuma gh comment section na like videos na share all the social media platforms eso media ene ekwia sikapa da sene ye besan edi ehia ebi makram.